Sanibonani, njengoba ngibona nje mina umsebenzi oze la emfuleni ngesimanga sokuthi kunomuntu omele mazogeza. Njengoba ezogezwa nje angithi kunalezi zinto othola ukuthi umuntu unamathunzi noma unezinto ezithile zobumnyama kodwa kumele mangabe agezwe. Kodwa uma sesifika khona la emfuleni siyaye sifike phela sinikelele abanikazi bomfula abahlala khona kunye nomkhulu bethu nabogogo la kuyila phela sikwazi ukuthi masinikela khona bebese bephakama bekwazi ukuthi sithi masicela kubona bebese bekwazi ukuthi basamukele sikwazi ukwenza zonke izinto esizenzayo. Njengamanje ngiyabanikelela-ke ngithi-ke ngiyanikelela nani bomkhulu nani bomgogo nani banikazi bala ngiyanikelela ngithi-ke manje njengoba ngilana nje kunomuntu la engizomgeza oney'nkinga. Siyanikela-ke manje sinikelela mina mntanikazi bomfula siphinde sinikelele nina bogogo nonke nina bogogo futhi ngiyanikelela njengamanje ngalesi sikhathi samanje. Manje sizoqala-ke umsebenzi wokuzogeza umntwana obe ney'nkinga ezisimangaliso sezama ukuya ngala nangala kodwa izinto zakhe kuthola kusekazilungi. Kodwa uthe uma isefika kule ndawo engikuye ngikhulekisa kuyo abantu wayesefika qede ngase ngibona ukuthi ingilozi yakhe imdonsela ukuthi ahambe ayokwenziwe la emfuleni ngoba ingilozi yakhe iyona emdonsela emfuleni izinto zakhe kumele mazenziwele khona emfuleni. Shuthi-ke ngase ngihamba-ke njengoba sikhona nje kumanje ngizomgeza-ke la emfuleni ngoba bekufanele ukuthi kusho ukuthi yena azongena khona ukuze into zakhe zikwazi ukudeduka. Kufanele kusho ukuthi simfake emanzini ukuze zikwazi into zakhe futhi zibe seziyalunga ngendlela ngoba kuyenzeka ngesinye isikhathi izinto zakho futhi ube ney'nkinga ufuna ukuzenza zenzeki azilungu konke okwenzayo umsebenzi kuyabheda. Mhlawumbe uma uyintombazane uyalotsholwa uyahlukana nabakhwenyana kanti kunalento ekuholela ukuthi kufanele wena uyisemanzini ukuze kususwe lamathunzi akuwena. Kodwa uma abantu bekwenza bekuthatha bengakise emfuleni bezokwenzela ekhaya uthola ukuthi omunye umuntu uzothi cha ngizothatha leli ichili ngilibusisa bese siphela ngaphandle komuntu solibusisela khona kanti cha ingilozi yakhe iyalithi cha masambe semfuleni siyokwenzela khona la usuke khona kubuke lo mkhulu nabogogo ngoba ngalesi sikhathi lesi wena phela wenzela la ngaphandle abekho lapho wena ukhulekise nje ichibi usuyokwenza lona. Kanti uma siyaphakathi emfuleni omkhulu bakhe nabogogo nabanikazi bomfula bazofike bamukele bese behlangula leyo nto eyinkinga kuwena. Nje ngingajabula kakhulu ukuthi uma nje sizenza izinto kodwa nikwazi ukuthi nizibuke ngoba kwenzela ukuthi lokho nomunye onenkinga akwazi ukuxoxela omunye ukuthi kukhona izinto ezike zenzeke kanje kodwa uthole usizo ngoba baningi abanye abantu othola ukuthi sebehluphekile sebehambe kakhulu into zabazilungu. Thola ukuthi umsebenzi uyawuthola umuntu umuhle umphelele ngale kwesizathu kanti bekufanele nje ingilozi yakhe imdonsele emfuleni kodwa wena la uyakhona ngoba uyise emfuleni mhlawumbe uthola ukuthi isikhathi lowo muntu loyo kuyena uyawasaba kwayiyena indaba yomfula. Kodwa uma uzothola umuntu ozokuyisa uthole ukuthi into zakho zonke ziyacaceka. Izinto ziyacaceka-ke masifike size la kule ndawo ngoba yona ndawo esiye sithi masikhuleka sinikeze omkhulu nabogogo bese izinto zimane zenzeke yonke into eyinkinga kumuntu bese ziyacaceka. Uthole ukuthi umuntu athole umsebenzi athole yonke into athole abantwana ngenxa yokuthi uhambe wayomisa emfuleni wayocaca iy'nkinga zakhe. Siyabonga kakhulu ukuba izinto zonke mangabe nizoyicabanga kodwa nikwazi ukuthi nizenze futhi nibaxoxele nabangani benu ukuthi umngani wakho menenkinga efana nayo kungabi nomona umtshele ukuthi cha ngiyeza ukuthi usuhambe yonke indawo kodwa uboke uye nakomunye umuntu uyozwe ngoba ababoni ngokufana. Omunye umuntu uyabona ukuthi kufanele uyothola ichibi kodwa bese ebona ukuthi noma ngakutholisela lichibi ngaphandle komuntu kanti cha ingilozi yakho wena ikubiza lapha emfuleni. Kwesinye isikhathi-ke kuba uyena umnikazi wechibi loyo othola ukuthi uyesaba. Siye simncengiseke simkhulekise simcelise nakogogo nakomkhulu bese kuthi noma ngaba simfakile phakathi kodwa simnise kulona ichibi phakathi noma ngabe la seliphumela ngakhona selithanda imalincane ngoba sisuke siqonde ukuthi into zakhe zilunge phela ngoba kufanele phela wonke umuntu bakithi into zakhe ayifisayo zenzeke empilweni. Siyathanda kakhulu ukuthi nilandele ikhasi lethu sisuke silenzile nakho konke esikwenzayo nikulandele kwenzela ukuthi nibone la kuphunyelelwa khona nalapha ukuthi makwenziwa khona izinto zibe sebayimpumelelo. Singajabula kakhulu uma ningalandeleli ikhasi lethu esithe salenza esifuna silenzela nina esifuna ukuthi nithole iy'fundo zonke izinto zonke esizenzayo ukuthi nikwazi ukubona ukuthi cala mhlambe ngingasizakala ngingasho-ke ukuthi iza kumina ngoba ngithi mhlambe ingilozi izokubizela kuphi. Cha ungaya kunoma ubani kodwa uzobona ukuthi uma lento engiyikhulumayo iyahambisana naye kodwa uthema uyakuyena wayesekuvezela
ukuthi cha le nto iyafana nento engayilalela kuyishubhu ekhuluma umuntu kanje, bese ungaya-ke kuyena afika akusize lowo muntu akwenzele ngalowo ndlela le, ungabona-ke into zakho ziqaqeka zilunga zonke izinto, ngoba nathi ila sithembela khona lamakhuleka, sonke into zethu ila yiphakama khona. Sithi masikhuleka simemeza bobabamkhulu, simemeza bogogo, simemeze bonke abantu okuyibona abasiphethe, simemeza indlozi yaphansi emanzini osibese iphakama egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Siyabakhulekisa, sibenzise konke bese kuyenzeka egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Mina njengoba ngikhona nje la ngigqoke ingubo zobuthandazi, ngingumthandazi futhi ngiyawaphatha namakhambi, ngiyakwazi abantu umuntu ukuthi ngimsize ngako konke. Kuyadependa ukuthi wena bekumele mawusizwe ngechibi noma bekumele bewusizwe ngamakhambi. Siyabonga kakhulu manje uzokulalela lokho, ngoba kakhulukazi kuyinhloso ukuthi sinazise njengey'nkinga ezehlela abantu, kodwa eziye zilunge ngendlela osuke wena ukade unganakile ngazo noma ukade ungaboni ngazo, futhi usuhlupheke kakhulu hamba uzama ukuthola usizo kodwa ungalitholi. Kodwa kubese kuthi nje uthola ukuthi ngento lo ongayinakile bese ufika uthola usizo khona bese uyasizakala. Siyabonga kakhulu ukulalela lolu hlelo lwethu lanamhlanje. Siyanibonga kakhulu, sibongeke nakogogo, sibonge nasendlozini nalazo esikhona namhlanje. Siyabonga kakhulu, sicela ukuthi uphakame njalo noma sesihamba sesenza umsebenzi noma sesenzele ekhaya, kodwa bese ufike ephakama bese uyasebenzeka umsebenzi bese fika abantu bonke besinda bonke naphakathi kwekhaya. Siyabonga kakhulu, sicela ukuthi nilalele, ningene nasekhasini likagogo Mseleku, ni-like, ni-comment, nenze konke ngase nikwazi ukwenza, nifinezele nenkinobho phela ukuze sikwazi ukuthi nangelinye ilanga siphinde sinazise ngokunye. Siyabonga kakhulu kwabalalelile nabanye ngelinye ilanga nibaxoxele ukuthi bakwazi ukulalela. Siyabonga kakhulu, thokoza makhosi amakhulu.